Evo radit ćemo jedan lagani zadatak vezan za dijagonale mnogougla. Tekst kaže ovako: izračunati broj dijagonala iz jednog temena i ukupan broj dijagonala osmougla. Vraćamo se još jednom na tekst. Izračunati broj dijagonala iz jednog temena, znači malo dn se traži, i ukupan broj dijagonala, to će biti veliko dn, i to je nepoznato, osmougla. Znači mnogougao ima 8 uglova, pa će imati 8 stranica, znači n je jednako 8. Pa da krenemo. Krećemo tako što pišemo formule za ono što nam se traži. Formula za malo dn glasi n-3. Pošto nam je poznato da je n jednako 8, umjesto ovog n pišemo 8 i primenjamo formulu, prepisimo -3, odakle dobijemo da je malo dn jednako 8 - 3, to jest 5. I ovaj deo zadatka je završen. Traži se veliko dn, to jest ukupan broj dijagonala. Pišemo formulu za veliko dn, ona glasi n puta n-3 kroz 2. I sada samo menjamo poznate podatke u formulu jer nam je n poznato. Znači umjesto n pišemo 8 puta u zagradi 8 - 3 kroz 2. Znači dn je jednako 8 puta 5 kroz 2 i skraćujemo, možemo skratiti 8 i 2 sa 2, onda 1, onda 4 i dn je jednako 4 puta 5, to je 20 kroz 1, to je samo 20. Znači osmougao ima ukupno 20 dijagonala. I eto, završen zadatak.